washyizeho neza. Yego. Ni ukuvuga ngo aha ni muri Mitego. aha ni muri Mitego yitegeye u Rwanda. Kuri Rubona rwa Ntosho, Bweramana bwa Murama. Ni ukuvuga ngo ubwo Mibambwe Gisanuro wa kane ndetse kugeza kuri Ruganzu Rugarura inzu mu Rwanda. Hano hava igisakuzo terera Rubona ubona ishyano. Niho muri Mitego yitegeye u Rwanda. Noneho rero ahangaha niho hari igisasiro, aho bamenyene nk'uko wavuga itente y'aka kanya, inzu y'umuntu, niho icyo gitare ba Mibambwe bose Gisanuro kugera kuri Gisanuro kugera kuri Ruganzu Rugarura inzu mu Rwanda, bose bageze ahangaha. Urabizi ko havuye igisakuzo ngo terera Rubona ubona iki? Ishyano. Twareba mu cyumba cy'umusaza se ni ikambere. Rero twagize amahirwe makeya yo gukurikiza uwo murage no kuwusigasira mu buryo bwo kuwubungabunga nk'ahantu nyaburanga hafite ibiharanga by'amabuye barayasenya yagaragazaga ibyo birango. Igitare cyagize gutya kigasigara. Urabona kiriya gitare kiri hariya? Yego ndakibona. Kiriya kiri hariya. Niho Mitego yari ihari, hari igitare cyorosheho ikindi. Babirimbuye muri 2014, 2016. Na n'ubu ngubu urabona yuko bakihacukura, kandi aya mabuye niyo yarimo iryo rage rya Gihanga, rya Mibambwe, mu buryo bwo kugaragaza ibintu nyaburanga utabasha gusubiramo gukora bifite uburanga bwabyo. Aha rero niho muri Mitego ni akagaruka bushakashatsi murage w'u Rwanda, amateka n'umuco gakondo. Reka dukomeze tuzamuke